Digane Atindojiga Dekapiani Ma Sing Mary Magdalene Buenigu Jinpa Binivare Sing Mary Magdalene Buagu Tamajanza Apin Jimes Lucien Sing Maka Generugu Dimpia Taraga The King Dopia Sim Te Jina di Simian Tamia Bire Kama Batma Ozon Di Mary Magdalene Sima Tinsia Pialare Sure. Ora tani apin pioya mes Lucien di Gerin Chin Yapuyan tani apin di resurrection Simian Tamia Chin Jizuro Batma Ozon Jizuro Hapiin The King Yizuga Di Mary Magdalene Sima Ton long laire pi laire Sure a chet lewu tani apin chanru Nale tabo Pablo Yare. Ora dini mana cenderung di Mary Magdalene ya pueni kucing pak cing apin cenderung bamia tingkan za ya sineng dele aninge cica baso. Atino jika ni beroma yahan dari ya pueni ku cing pak pire akarain cenderung atoika amiran wingin ku a yare. Ora di Mary Magdalene ye bawa ne cenderung ludari ye bawa go aninge naisin cica basu. Di Mary Magdalene ye bawa liu di taman sian zaga timpia thadalu. Di atu tapin takin Yesu di jin kani simian tamya de pi ye ligu kamatan sure kama batu ya le suyin. Di Mary Magdalene nga takin Yesu ku lai siani re me yija biro nguyu biro takin Yesu lai siani re sure achet libe pite. Dajang malu di achet ligu cenderung cire kama di Mary Magdalene nga takin Yesu ku bilau chidle tu apa ma bilau tanyo zin sidle sure achet ligu cenderung tingin sia-sia tui naide. Bajang les Lucien cenderung yuyuli ne sinza lai Lucien lu tau te yau ku piao doa lu masiro lu mia yi ne lai lan sia pui re sure asinga take ku ne chain de pi ya libe pite tu do lebe cenderung bau dinia ma tui nai de les Lucien di Mary Magdalene nga bedu sia de les Lucien takin Yesu pite tu do lebe takin Yesu ye bawa wu dinia ma cenderung na pain lu yare patama pain nga tu ye lu pisin lu bawa lu da bawa duria pain ga resurrected body te chinga ni sinyan thamyaw de bawa da jang lu human and divine lu dong ma cenderung pyo yin ma ma bu da jang lu dini ma ne cenderung thau su ya me achet li tku ga ba le su yin Mary Magdalene nga sia phui ni re pukua takin Yesu phitong ya lebe ahman tke tu sia phui re aya le ga badu le su yin ku ma tu chin khan ya re takin khito ye along be phite the dead body physical body be tu a lai sia ni ra chanu tu ya no taka set biro ma kamathan shu me su lu shi yin ti Mary Magdalene nga tin jain ku nga the Jew chin khan ya le takin Yesu ye along with sia dong ya lebe betu tui the le su yin tin Jew chin khan ya le kuna ka buried body ku matui be ne bau tui ya le su sin resurrected body dharma mo lu sin le risen Christ ku tu sia tui re ta ha tu atwat ka jisu ro aji ma zum be phite ao di achet le ne chnaru lu da ri ye bawa phit sin le ko pyan bi ma takha ngai sin pya ya me su lu sin so so chnaru phyo da lu Mary Magdalene nga takin Yesu ku tilau tong ma chit nai da take ku a ja sia kong da ba la du ro ri ani ne cha ro khuna ka mi yin mi khun ne takin Yesu ku lai sia re asin ka ma yaw nai di ba la so re achet le ku chnaru kamathan shu re kha ma ku Amalu Amaya Pite Achin Shi Gong Shi Nang. Todo lebe General Christiania Bawa Chile Kama
Kunaka Myayine Payashingu Shiakong Shame. Tudo leve general a toothbin punjiri boa, sistaria boa gucci me solution kuna sozo piodlu. Myayine muyu brahma the king zu piashingu. Mashia puibu ta undo, sisitamia agong lung general. Ingri, Mibari, Nigumon Mari, a gong Tai Kegroma, the king zu Piasingo, Shapuinire, Pukuri Jibe Peter. General Christiania Boari, Chime solution leve, Tuni Lagombe Peter. Dadamulu Deniama, Mary Magdalene, Generia Boago, 9 Chile Kama, the Pekka Angezia Shito Nyalebe, the Pekka Ku Ayasia Shilare. Tani apin kukugu piambi ma kung aya shipuyan amange mi puyan ayijire. Nautaka Mary Magdalene ne Januria bawa Christian ye bawa ku 9 jire kama tani apin Mary Magdalene ka laisha ni re pukuwa bedule suin soza pyodulu the king kidoye along be laisha ni ra phite. Dame digani general Christiania laisha ni re pukua bedule suin tin jain kurema tin ju chin khaya re khidoye along mo laisha ni ra mahobu general laisha ni re pukua bedule suin e chinga ni simyan thamyaw de Yesu phia shin be phite the reason Lord dajamlo digani di achet legu kamathan shu re khama tururika teke ko phia shin ye jisu ro ko Kanzare Pukuzurata Tinshare Panule. Arite Chinga ni Simian Tamio the King Yizuka Bemale Suraka General Tire. Kunaka Mary Magdalena the King Yizua Bemale Laishara Tumativo. Tinjangu Winchire, Guteu Winchire Kamatu Shialo Matulo An Ore. Bemia Yau Nidle. The gentleman Nayaku Tire, the King Yizua Bemale Tumati the you. Tampe tuna tuya now like the bed, the Yazima Piandora, the King Yuzu Bemale, Siama Tridu. Now to cut the King Yuzukuro and Katu Tin Shapiare, Dalebe the King Yuzumantu, Patama Baima got Matisha, Rotumaka, the King Yuzu Bemale, to Matikeo. To the leve, do Christiani Boa Nineka, the King Yuzua Bemale, Miko, me like Lucien, General Maka. Apiri amia shire atu the general misat yagu uzore kharain takhi zuka dururine atu general thema sinire sura general alum atibe phite dajamlu Mary Magdalene ye jizuro phya singa tu ko pi lai de jizuro Mary Magdalene ga khansa lai de jizuro ga dururi diniya ma alum khansa ni ra be phite Mary Magdalene at the King Zuku Shia the Luduru Ileshanire. Mary Magdalene at the King Zuku Shia Trick the Ludururiga, Diniama, Di Piajo, Ma Misat Yama, Trishinine. Dadamulu Tani Apin, Pioya Miss Lucien, Diniaha, the King Kidogu, Din Jure, Gunet Dure, Lutoma, Chanu Sulu Yare. Bajong Les Lucien, Diniama got the King Yuzu, physical body, Masidon Yalebe. Reason Christ got dinia masire. The king is utru to jure kure maka to ya physical body masiro. Dame simian tamure pukusire. Mary Magdalena laishare kama kong in the jatamandi. Twikere. Duru dini mane dinia male kong in the jatamandi shire. The king Yesu shire niarain ma kong in the jatamandi shire. Misata ya general puzore karain kong in the jatamandi shire. Dajamlu di pissing liu general 9 jire kama spiritual suroni general 9 jire kama aturu pite Dajamlu the king Yizuga Mary Magdalene jizuro pidlu duru dini mane misatiya puzore khali dine atu the pin piasing aturu jizuro tumlo pinira pite Digani the king Yizua Magdalene sima pilai de jizuro ka tu asimian tamya de sure tarin kong akong so Taringu pire, Nautaka pianima, Tugu, Teti Khan Puyang, winging Kung Apire. Teti Khan Puyang, Tugu, winging Kung Apire, Mary Magdalene, Leve Tuabroma, Krito, Teti Khan, Duru Leve, Dichuzuro Kansare, Twachong, Mary Magdalene, Lucinuria Boat Shaolung, Krito Pia Singu, Teti Khan,
ဖျားရဲ့တာသမီများဖြစ်နိုင်ဖို့ရာဆက်လက်၍ကြိုးစားအားထုတ်ကြပါစို့